yaravuze ngo udakora nta kazi arya. Niko yasize avuze. Ni gutugira apeti utazushaka akazi. Wogira ibyumweru bibiri udafungura, ndakubwiza ukuri ntiwobona imbaraga zo kwiterera kurya uza witerera hano. Ibyumweru bibiri bishize udafungura, niba tuzawumva morale yo kurya ukwezi kugashira nta contribution. Uri mukuru ugira ibyangombwa. Twaza mu materaniro ntutanga icifuzo ngo mu nsengere nzabona akazi. Tubaze amakuru y'abarwiyemeza mirimo, ntucuruze kwikorana buhanga, tuje mu cyaro kwikorera ibitoki, tuhinga ibitunguru umugani we wa mugabo, tugire gute ukamuceceka. Ino uhari kandi uziko mu gitondo worya, saa sita wagirirwa ubuntu ukabufite apeti, na nijoro ntuburare. Uragoye. Ariko bakisira imbere dore aho batandukaniye n'abayumbi. Abayumbi teka aho banyura bakora ibintu byinshi, ariko ndavuga nka bine. Amen. Barubaka ntibasenya. Ibisirimba aho binyuze biza bibomora bigasenya. Abayumbi baza batarama bakagera aho bumva Imana. Baza bava mu kirere cya mbere n'icya kabiri bakinjira mu cya gatatu. Ibisirimba biza byikaza bikagera mu cya kabiri. Abayumbe. Amen. Satani n'abadayimoni babarwanya babatinya. Ibisirimba bitinya Satani n'abadayimoni. Ngo nkunda kabiri ukabamwiki. Tuzutura kubera ko ntuzukora. Tuzutera indirimbo kubera ko ntugirijwe ryiza. Ukunda gutambuka imbere ugira n'isoni. N'abahungu ntibazona kubona. Bimeze bite? Yabivuze neza umukozi w'Imana, yavuze ngo se abantu bose ngo ntibazobona indobo waziriye. Bahungu bamwe bari mukuza hano ngo abyine bamuzuminge neza. Abakobwa bari kure bazabaza nguriya muhungu. Yo ubu bafite amakuru angana ati. Abandi ko baratekereza ngo bafata amakredi. Nimukaza mushaka mwafasha amakredi maremare. Muza mubitegura igihe kirekire. Mushake mudafite imyenda. Mutangira ubuzima bwo gutera imbere. Apana gutangira guhangana n'ibibazo mutaratwita. Kandi maye mubwira abagore ngo bagume mu mazu ari bakuru. Halo. Ariko hari n'abagabo bayagumyemwo ba mama. Kampindukire. Hari abagabo bamye bavuga ngo ntibazokora ngo abagore bagira akazi. Sawa. Turino twese. Ino ni mwisi. Ibisirimba bizabyiba. Bizabitaramana n'abana b'abakobwa nga nimugoroba kikama kimutera inda bavuya. Chorara mu nzu cyonyine igisirimba. Kikibi bintu biri muri garde-robe cyangwa kuri portemento. Bizabyiba. Bizabibijorohera. Bizabibeshera Imana ibisirimba. Bizabibesha ngo Imana yavuze bitazabyereko. Bakavuga ngo Imana yavuze itavuze batumvishijijwe. Bizabyifuza ngo yababyari bifite nk'impano ngo biyidandaze. Ibisirimba. Iyo wirirwa kuri YouTube uzi kuko abafite amacano bahembwa. Ntibari buguma kukubwira ngo ukanda uruhegeri. Iyo uri kuri WhatsApp uzugira ngo wayizanye ntazahembwa. Mureke mbabwire izo telefone timurazica. Habe niyugiranye umwaka keretse nitakara mu mwobo muremure. Naho ubundi ntacyo uyikoresha utaguze amayinite. Uko warayiciye se irashonje kugeza uyitaye. Kandi izayinjiriza abanyirayo. We kurakora iki? Ngo mfite telefone ya smartphone. Aho tikugoye. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ku mugoroba mwiza. Utugiriye neza
kwiga no kumva ubuzima bwo kugicaniro no kukibaho. Uhimbazwe mwami Imana yacu. Uyu mwanya tugiye gukomereza aho twari tugeze. Komeze kubana natwe muri byose kandi wiheshe icyubahiro kubwa Kristo Yesu mwami. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo byoroha kubuza umuntu gukomeza. Nuko nari mvuye kure kandi mwambwiye ngo nanje ndaganira, ariko twagumaga tukumva buzima bwo kugicaniro kuko ni bwiza. Ndabakiriye mwebwe mwese mu mwanya tugiye gukoresha. Batubwiye uko ungana, je tuganira hari abantu benshi banzi, ariko kandi ndawujya umenywa na bose. Nitwa Bitaho Jedeo, ndi umushumba w'itorero rya Zayoni paruwasi ya Rusizi. Ndi umupapa, ndubatse, kunda Imana n'abantu bayo. Amen. Nateguye ko tuganira amagambo nza kubabwira mu kanya gato, ariko ndabanza nshimire. Nindangiza gushimira muratambuka dusure dutambe. Turatamba nibija guhura n'iminota yanje. Nikindi gihe nintaza mu banaziri nzaza kuri Nazareni cyangwa handi handi. Ndababwira impamvu dukora ibyo bintu. Ndashimira Imana bwa mbere yabanye nanje mu minsi yose tutari kumwe, dukomeza kuba bazima, dukora imirimo ya minsi yose kubw'ubuntu bwayo, kugeza aho twakiriye ubutumire bwanyu turi bazima. Imana ihabwe icubahiro. Ndashimira Imana ko yabanye nanje mu rugendo narindimo, nubu ikabikomeje kundinda. Ihabwe icubahiro. Gatatu, ndashimira abanaziri n'ubuyobozi bwabo kudutekereza kugira ngo tuzaze uyu munsi tubane. Mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Telefone ya mbere mwaduhamagaje twari mu materaniro, twayifashe, ariko nyuma yabwo twagize amatsiko yo kumenya abo twavuganye, tuza kuvugana no kwandikirana. Mwagize neza gutekereza ko twoza ngo twishimane. Maze gufata ibintu nga bitatu kuva ngezemo hano. Bavuze ngo ibyo dutegereje ku Mana bihishe mu byo Imana idushakaho, icyo nagifashe. Batubwiye ubuzima bw'igicaniro, ni sawa kabisa. Amen. Pasiteri yandamukije kabiri. Ni ibyo bitatu. Amen. Turaganira namwe n'abandi badukurikira cyangwa bazadukurikira, tunabahaye kaze. Abari hano n'abadukurikirana kuyakure, turaganira gukoresha neza igihe cyawe Imana yaguhaye. Amen. Niba tuvuga amagambo 20 cyangwa yarenga, ariko arabaganishaho gukoresha neza igihe cyawe Imana yaguhaye. Amen. Muze dutambe.
Bwana sifiwe. Amen. Umuyobozi wa gahunda na perezida w'abanaziri n'umushitsi uvuye kubwiriza ari umusangwa n'abashumba nanzabakiza. Muhaguruka aho muri. Muhagarare gusa. Ni mu rukundo. Mutambuke tubiyegereze. Hahanje. Ababegereye babasuhuze. Iminota 2 yo kuruhuka, indi yose yo kuganira. Amen. Muruhuke muhumeke neza. Musome mudahaye mugira ikindi kibazo. Tuvuze ngo turanezerewe, tuba dusubiye mu zo muruzi tumeze uko. Tumeze uko. Ariko twumve n'ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane ku buryo birenze uko tubivuze. Ijambo ry'Imana ni umuti uzukiza hose, imbere no hagati n'inyuma. Shatse kuvuga mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ijambo ry'Imana ni umuti uzukiza hose, imbere hagaca, hakamurikira hagati, hagati hagakira, hagati hakumvikana naho, gutegeka uko inyuma hamera. Ijambo ry'Imana. Umuntu abaye umunyamugisha ataraterwa n'ibyorezo cyangwa ngo ahure n'ihungabana, yo kunda ijambo ry'Imana iminsi yose ubwenge bukiri kugi, akarikunda agakora ibyaryo, zikaba formule yaplika mu buzima, rikarema ibitangaza. Yabyina atabyina, yatuza cyangwa yasakuza. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana ni ibiryo umuntu azarya akabaho, n'igihe adafite ibyo umubiri ushaka ntiyibe kubera ko arifite. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Amen. Ni inyundo izicura bari bamwe bagasa nuko Imana ishaka. Iyo twumva ijambo ry'Imana, iyo dusoma ijambo ry'Imana, muri twe hari ibyo tutumva ariko rikora. Muri
umuririmbyi yaravuze ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, aravuga ngo ariko nzi kuko nzabimenya. Amen. Amen. Nubona uri muto udakunda ijambo ry'Imana kandi uba mu ikanisa, uzoba uhombye ikiruta ibindi wokamenye mu ikanisa. Uri gitume twiyongeza igisirimba nuko twari tumaze kumva ubuzima bwo kugicaniro. Ubundi igisirimba si imbere, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, ni igihe cyose nyuma y'ijambo. Nubwo cyo bicyakenshi ariko nyuma y'ijambo. Ninga kurya abantu bafungura, bamara gufungura bakagira na twatundi muratuvuze. Gukoresha neza igihe cyawe Imana yaguhaye. Buriya igihe ntigihagarara, igihe ntawo kibika mu mufuka, igihe ntawo kora mire de soutenema ngo acegamize kireke gutambuka. Ariko igihe umuntu yokimanagingisha ibyo agikoramo kikaguma kikagenda, ariko kikaza kijana n'imirimo. Amen. Cyatambuka kigagusigira ibirari byico wagikozemo, ugasigarana amatariki n'iminsi imvura yaguye n'izuba ryatsi, ariko hagasigara n'ibikorwa biri tangible wagikozemo. Imana n'umukozi w'umuhanga. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze tuganire. Ni ngaho twenda no kurangiza. Minota 5 ntishize. Mu minota 5 nimba nta cerekezo n'ubundi turasubira dutarame utaragira ukundi. Nuko umubwiriza 3 umurongo wa mbere. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacu. Amen. Umubwiriza 3 umurongo wa mbere. Gukoresha neza igihe cyawe Imana yaguhaye. Abantu benshi bafite ibintu bahawe, ariko byose mu gihe haba n'ibintu bwabyo ntibigumaho. Isi n'ibiyirimo birasaza, imisozi irasaza ikarumbuka, bayiha ifumbire ntiyemere, hazibiza ihanamye igatenguka igashira. Ibiti biza bikura bakabyasa, ibyo badacanye bakabigira imbahwa. Umuntu azakura akagira imisatsi ibiri, uwundi ugahunga utameze, yaruha agapfa, igihe kikagumaho. Ariko turavuga gukoresha neza igihe cyawe. Bavandimwe muri Kristo Yesu, igihe ntigihagaze. Amakuru y'ukuri nuko nawe uciyita umwana warakuze. Ikimenyetso leta y'u Rwanda yaguhaye irangamuntu. Wokora icyaha wofungwa wenyine. Uri mukuru, reka kwica igihe nabi. Girira mugenzi wawe nguraho. Warakuze. Warakuze ufite ibyangombwa. Amen. Kera twasanze baza bavuga ngo igihe ngo ni amafaranga, ariko twaje gusanga birutuko. Igihe gihetse byose tuzokenera tukibino. Ino si Rwanda ni mwisi. Igihe ni nk'ubwato bunini bupakiriye umuntu imari yose acuruza atagize ibindi abangikanya. Igihe nanone ni ngo byihetse byose ku buryo icitse byo kwangirika. Ukoresha igihe gute?
hari ikintu nashimiye abanaziri sinzi kubyinirira abantu kandi ibyo ntahawe sinobyiga ngana gutya nabashimiye igihe mutangirira amateraniro nubwo twosoza ubunyine taravuga ibindi bintu nka bine aha ni sawa utari umunebwe wese yakoze none kandi arasenze ikindi muzoshamburiye mwe muhaye mushamburiye muzoshamburiye amateraniro abuza abantu gukora muzoyashamburiye amateraniro abuza abantu gukora azatuma muri bo badevelopa absence y'Imana no gukora kwayo bwira uko wabivuga mada mbwira uko mwavuganye wewe wavuze iki aha wowe yatanga utakoze woreka kuyatanga wateranye mubaye nk'abahuza banemereye kuba hano ubunyine mu ndebe nta soni mfite yes amen gukora amen igituma tubasha gukora hano ni ibintu bine amen ni umwanya duhabwa n'Imana n'imbaraga duhabwa nayo nuko hanze tugira ibindi dukora n'ubushake nta muntu waje hano ku ngufu nta muntu ufite convocation hano mu materaniro ntawe ribu yaje ishoreye n'ubushake amen abateze bakihuta nuko hari ibyo bakoze cyangwa bakorewe n'abakoze uwateze wese si faranga yatoye nuwaziherewe ubuntu ejo ntibazozimuha atangire gukora amen ukoresha gute igihe cyawe Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yaremye isi mu gihe n'ibiyirimo nyuma irema umuntu yamaze kumushiriraho ibizamugirira akamaro byose yohereza Yesu mu gihe akora mu gihe apfa mu gihe ahambwa mu gihe azuka mu gihe azagaruka mu gihe nawe nturi hirya yacu ugifate neza hari abantu bavuga ko bakiri abana ariko twabasezereye mufite ibyangombwa ntitwabasezeye mu mujyi mwene data yabivuze umukozi w'Imana uvuye kubwiriza umuntu yosenga ijwi ry'Imana rikavuga le même jour bakamuta hanze Imana ntabushishigira tiza yishisha umaze kuzuzwa bo guta hanze utagira inzu ugomba gufata igihe neza ariko ibitubaho byose sema haleluya Hallelujah. biba mu gihe tibikuraho amasezerano y'Imana ubundi ubutunzi bumwe gusa buriho buruta amabuye y'agaciro n'imitungo itimukanwa n'igihe amen nukuvuga ngo umusore ukoresha igihe nabi tumutegereje nk'umusaza wanduranya ejo kandi uteye agahinda umusore ukoresha igihe nabi none tumutegereje nk'umusaza wanduranya ejo muraho abasaza ni bakeya abe na Jacques wagize imvi arangana kuri yangana
ariko numushumba. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Duheze Imana icubahiro. Umwanya wose ntitwohinga, umwanya wose ntitwokora akazi ka minsi yose, amasaha yose abaho titwosenga, ariko igihe cyose twokora ibyo byose kubw'icubahiro cy'izina ry'Imana. Ukoresha gute igihe cyawe? Bibiliya ivuga ngo umurimo werekeje, umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe ngo uwukorane umwete. Amen. Tibubonye ko dusirimze icuya kikaza n'abatakigize biyumanganyije, ariko muri hano nta kindi muhaye mukora. N'abari kuri WhatsApp babashamburiye kare kakuma mu gihe kataraza, kandi bavuze gafata network. Mu mpano Imana yahaye umuntu hirya y'ubuzima ni igihe. Kubasangiye umugabane bose tunganya amasaha, ariko yose tituyabyaza umusaruro bingana. Amen. Nimba ku isegonda cyangwa kuri tierce Imana yokora igitangaza, ku isaha Imana yokoresha umuntu yizera ikintu kimufitiye akamaro none cyangwa ejo, abaye azi gufata neza igihe. Amen. Gukoresha neza igihe Imana yaguhaye. Ejo bundi ahantu nari ndi mwivuga butumwa, inshuti z'abanaziri abayumbe baho hantu narangije kubwiriza, baravuga ngo reka baniyegereze bwa kabiri. Noneho version y'igisirimba cya mbere sinzi uko bari babaye, bari banezerewe gusa, ariko nyuma y'ijambo baranezerwa, bagera ahantu batangira kwerekwa no kuvuga amakuru. Ndavuga ngo ibisirimba bibiri ni sawa, cyo cyatumye tuzina bibiri. Gusa nyine turabizina ni cya gatatu nyuma y'ijambo. Kandi uko turaba turimo dukoresha igihe neza cyo mu materaniro, mbere kwiyegereza, gutanga amaturo, gusana igicaniro, koresha igihe neza, igisirimba cyo kwiyegereza baje nyuma n'abayobozi, igisirimba cya nyuma y'ijambo, niriya hirya gukura ubwatsi. Ibyo byose ni mu gukoresha igihe neza, kuko ni hano tukiri hanze turatega twihuta, bamwe bazamuka abandi bamanuke, nta urari w'abandi, kandi uje yatateguje ntibimubera byiza. Siko se umuntu ugejeje aya masaha ataza aho arara, aho akomanga n'ukubonabona bo mukingurira cyangwa bakareka. Ubundi tugomba gukoresha igihe neza kikabyara umusaruro mu buryo bwombi. Shatse kuvuga iki? Mu buzima busanzwe igihe tukagikuramo inyungu. Amen. Zifatika. Mu buzima bw'umwuka tukagikuramo inyungu. Tukaza twevaliwa umunsi. Tukavuga ngo mu gitondo twabyutse dukora dushe, dufata icyayi, tuja ku kazi, dutanga raporo neza, turashimirwa, tuja muri pause. Kuko ni gushira abanyamishahara bazahembwa. Amen. Twabyutse dukora dushe, tuja mu iduka, turacuruza, abakiriya baza baringaniye, dukorera amafaranga amwe turayatahana, andi tuyasiga kuri banki. Ukevali umunsi ukavuga ngo none nubwo imvura yaguye nanyagiwe ariko ngongere ku kazi ndunguka. Amen. Ni mugoroba twataramye, numva ijambo, numva akamaro k'igicaniro no gukoresha igihe, ndanezerwa nduzuzwa. Imana imbwira ibizobe ejo ntari mfite none. Uyu munsi wagendutse ukawukotinga, igituma abanyagitaramo apana babaherekeza. Amen. Habaho abanyagitaramo n'abaza babaherekeza.
habaho abayumbe n'ibisirimba ndatandukanya abo bantu bose. Amen. Igituma abanyagitaramo baza bagikumbura. Amen. Ni ibifatika bibamwo zishushanyije mu buzima bwabo. Ukundi turatara habe nubwo tworara tuba tutaratara. Kandi hano mwahagize neza, Imana ishimwe yabahaye ubushobozi, amajwi ntagire. Iki naco ni sawa, dukomera Imana amashi. Igitaramo ariko ntikirarangira kandi gituma kigumaho. Amen. Nuko icyabanje hari ico cakoze. Icyakozwe n'ibitaramo byabanje. Amen. Kidusunikira kwiseseka mu bishasha. Ibiri kure n'ibiri hagufi, ibiri ku musozi no mu nsengero, ibiri mu butayu, ibiri mu marango, ibiri mu bantu benshi n'ibiri muri bake. Ibyabaye mbere. Amen. Bifite imbaraga zo kuduherekeza ngo bitwinjizaho ibindi biri. Bitaramo ntibirarangira. Ariko byose ni mugihe. Amen. Ugomba kwevaliwa umunsi ukavuga ngo sinatahiye umunezero gusa nubwo atari mubi kandi atari muke. Amen. Ariko iyo unezerewe gusa, amen, ushobora kumvira Imana mu nyuguti no mu njana. Ariko iyo wanacuruje ukunguka, wibona no mu ifaranga. Iyo waganiriye n'abanyabwenge bakaguha article nshasha utaruzi, uzuvuga ngo Imana izitaramira n'ubwonko bukaguka. Yes. Nuko nsaraye naringiye kuririmba ndatera haleluya mukanya, mube muyiteguye badataha mbere yanje. Mugwe muyitegure iyo haleluya iraziriya hiryo. Abantu b'abanyagitaramo n'abaherekeza abanyagitaramo baratandukanye. Amen. Abantu b'abayumbe n'ibisirimba biratandukanye. Kampere ku bayumbe. Abayumbe nabavuga butumwa n'abanyamasengesho. N'abantu beza ni nkuko kwanyu. Nabandi ntazi kuko gasinza abayumbe bose. Mwebwe murabazi bose. Harabo twotangira ubuhamya twabonye, hari nabandi tutazi. Ariko ibisirimba n'abazabaherekeza abanyagitaramo bose bazabihisha mu banyamasengesho. Rimwe na rimwe iyo tukiri mu kirere gisanzwe bazabitiza izina ryacu. Nabo bakavuga ngo nabayumbe. Nabo bakavuga ngo nabinginzi. Nabo bakavuga ngo nabanyamasengesho. Ariko bakisira imbere doraho batandukaniye n'abayumbe. Abayumbe iteka aho banyura bakora ibintu byinshi, ariko ndavuga nkabine. Amen. Barubaka ntibasenya. Ibisirimba aho binyuze bizabibomora bigasenya. Abayumbe bazabatarama bakageraho bumva Imana. Bazabava mu kirere cya mbere n'icya kabiri bakinjira mu cya gatatu. Ibisirimba bizabyikaza bikagera mu cya kabiri. Abayumbe. Amen. Satani n'abadayimoni babarwanya babatinya. Ibisirimba bitinya Satani n'abadayimoni. Kugeza ubu aha tugeze tugahe tuvuga kugihe uri igisirimba cyangwa uri umuyumbe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Abayumbe barakomeje tibenda kureka. Mumvura nibo, kuzuba nibo. Amen. Imana yakoze nibo. Bagitegereje abayumbe bazi kurarira isezerano. Ibisirimba biza birambirwa bigakora shortcut. Biza binyura hirya y'umupaka bakabifata. Mwami ndategereje. Ikeshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Haleluya. Abaza baherekeza abayumbe n'abanyagitaramo si babi. Ntabwo ari babi. Iyo bamenyereye bagatinda kurambirwa, umwuka w'abakozi b'Imana uzubafata bakinjira. Iyo twataramye neza
n'ibisirimba biza bijoyininga bikaja muri team. Hari n'igihe cyo kwiyandikisha mu banaziri atari umuyumba. Muzacyandike. Ariko muze mukizunguruka mukibe hafi. Kiruhe gita mafuti n'amanyanga. Ibisirimba biza byiba. Biza bitaramana n'abana b'abakobwa nga nimugoroba kikama kimutera inda bavuya. Chorara mu nzu cyonyine igisirimba. Kikibi bintu biri muri garde-robe cyangwa portemento. Biza byiba. Biza bibyorohera. Biza bibeshera Imana ibisirimba. Biza bibesha ngo Imana yavuze bitazabzereko. Bakavuga ngo Imana yavuze itavuze batumvishije. Biza byifuza ngo yababyari bifite nk'impano ngo biyidandaze. Ibisirimba. Kugeza ubu urico cyangwa urumuyumba. Sema wo koresha igihe neza. Amen. Tarama nimba impano zitaraza bazogusirimbira iruhande hirya no hino umuriro wake ufatwe zize. Imana izavugana n'abari inyuma n'abari imbere n'abari ibumoso n'abakuri mu maso n'abaye baterera haleluya inyuma uwo mwuka ukwinjiremo. Timuzi nayo tirama ibyahabaye. Nayo tirama bambere baragiye barahanura. Ngo barwe baja kurega ku mwama ati bzacitse abantu bose ko baragera nayoti. Bagafatwa. Ati yaba bari bafashwe bose. Nutindana n'abanyamasengesho ugakoresha igihe neza uzabawe. Ubundi batubwiye gusana igicaniro nabyo bikorwa mu gihe. Sema amina. Igihe cyose ni wiyevaliwa ugasanga ibihe byawe byo gusenga. Amen. Ibizwi n'abantu biraruta bitazwi. Uzishire ku murongo wo hasi turi umunyamasengesho. Nimba ibihe byawe byo gusenga ibizwi n'abantu ari mu kabiri no mu gatatu no mu kane no mu gatanu no muri overnight z'iburyo n'ibumoso araho amasengesho yawe azwi. Uzishire ku murongo wo hasi uzusenga buke hafi ya ntako. Ariko nusanga ibihe byawe abantu batazi ni byinshi kuruta ibyo bazi igicaniro kizaba cyubatse. Amen. Kuko tidusenga kubera ko abandi basenze. Besha igihe cyawe gute? Igihe cyawe uzugikoresha gute? Buzabuki ukavuga ngo ubwo ari na kabiri uroga urye nurangiza kurya uryame ucyatinge uje kuri YouTube nimugoroba amasaha y'abanaziri naba uze mu gitaramo umeze nabi nubwo nta miti ufite. Nimba ruko timetable y'umunsi panze tumeze neza ico kuvura ni inama zituje udahaye useka uri kumwe n'abagore bari serious n'abapapa bari seriye bakakubwira ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abona uko akumurikira. Mwambere Imana icubahiro nimba mubishaka. Sema haleluya. Haleluya. Igihe cyawe ugikoresha gute? Amen. Mu minani wagabanye. Amen. Igihe kirimo. Nimba iwanyu nta sambu bagukebeye. Nimba n'inka zaranyazwe. Nimba nta gashyamba bagukebeye ukaba ufite igihe wari ufite 8 wifashe neza. Ico gihe wokibyaza umusaruro. Amen. Ni gute tubyaza igihe umusaruro? Ni gute twokoresha igihe cyacu neza? Giye kuvuga ibintu bitatu ntinde ku cya gatatu bukeya dutambe bwa nyuma igicaniro kiraba gihari n'igihe kiraba gihari gikoreshwa neza. Amen. Mushumba ngo hari abagabo bari mu kubwira abadamu babo sinzi wabo kuko sindararayo nta makuru numvise
ngo bakababwira ngo ntibakajya bakora baza babarebera abana gusa kandi babagabo bafite indwara zizwe zo mu mubiri zisanzwe zishobora kubica cyangwa zikababuza gukora. Noneho umugore akaza ari mukuru yashika akaba umwana mu rugo, ese washatswe ukuze cyangwa warashatswe ngo bakurere? Iyo washatse wagiyeyo kurerwa cyangwa wagiyeyo kubaka urugo, ngo umutware wanje arakora, akorera ngahe se? Wewe uracutse, uronka, urarwaye, barakubujije, umutware wawe azopfa ryari? Amakuru y'ukuri nuko abantu benda kuba bafaka zino gupfa n'abagabo bakiriho n'abagore bagifite abatware. Niyo makuru y'ukuri. Barya bapfuye nta uzogaruka ngo apfe kabiri. None nimba yarakubujije gukora ukabuha ukoresha igihe nabi, ejo napfa inzi zoba ntoya kandi utazuyiraramwo yose. Koresha igihe neza. Hari igihe dukenera ngo dutarame gusa, mureke mbabwire ko turaja mu ijuru. Amen. Ariko imyiteguro yose ni mwisi. Indi tuzitegurira kuja mu ijuru tuba twitegurira ino. Abana bataruriho ko baritegura kuja hahandi, siyo sije y'inyigisho ntabazoguma ino ni mwisi mpaye mvuga. Nimba turabashitsi nabimukira, amen, tugomba gukorera ijuru nk'abazarija mwo vuba bidatinze, ariko kandi tukaba mwisi dutandukanye n'ingaryi kuko ndi turi mu birunga. Somera yasomye neza uriya mugabo. Somera umubwiriza data 12 umurongo wa mbere. Mubwiriza 12 umurongo wa mbere haravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, yego, n'imyaka itaragera, yego, ubwo uzaba uvuga uti, sinejejwe nabyo. Amen. Amen. Abasore duheze Imana icuba. Imana ibaha umugisha. Amen. Iki nico gihe cyo gukorera Imana. Aha muri ukumungana. Nico gihe cyo gukorera Imana, umuntu akazabyina inkonokono zikavuga muri kolone, ariko agashaka ifaranga yaruha agahumagira nko awugenda n'amaguru. Niki nimba mushaka gusaza mutanduranyije, mukoresha igihe neza. Nimba mushaka kuba abakristo muri abasore, mukazaba abakristo muri abagabo, mukazaba abakristo muri bikwerere, mukazaba abasaza b'abakristo, mukoresha igihe neza. Isi kirihuta ntiryamye, nuwo yicumuriza amasasu ntiyoyifata. Systeme irihuta, uko biraye none ejo siko bizabyirirwa. Murabizi? Uyu mujyi abawurimo sibo bawuhozemo. Hari n'abarurayeho tutavuganye, ariko benda kuwusohokamo. Kandi suko igihe kidakoreshejwe neza, ariko nuko kigenda gihinduka kandi kikigaranzukana imigogo y'imbaraga, aho utabasha kwiadapta ngo uvuge ngo aha ndaca utuye papa hano hafi Sonatibe, aha mu mujyi hano hagufi,
munsuhuriza uracumbitse ugumugerageze bataragupandishiriza kubona ikibanza mu mujyi cyangwa kugura nibitinda uzojima yange ariko naho ni Rwanda kandi ni munzirija ku kibuga cy'indege gishe nitudakoresha igihe neza amen ubu Kristo buzotunanira ubuzima butunanire duhararuke ibitaza bihararuka uzi guhararuka Imana kubera inzara uzi guhararuka igitaramo kubera ko wananiwe kuza gutega imvura ikubze cyangwa watashe abandi buririza abo modoka bishura n'abamotari ukanyagirwa ukavuga ngo tuzosubira mu banaziri nibo batumye ugenda n'amaguru abanaziri nibo zatumye ugenda n'amaguru uje wibuka umuremyi wawe amen igihe mugifite imbaraga nimba ari ngombwa mwikorera ibiti nimba ari ngombwa mwikorera amabuye nimba ari ngombwa mufata isuka nimba ari ngombwa mukore ku manywa nimba ari ngombwa mukore nijoro puruvike amen igihe uko kigenda kigira icyo kibasigira nigeze kubwira umugabo w'inshuti yanje hariya munsi ya Miricoline duhaye tuganira ndambwa ndesewe ko tujya tuganira ukaguma ukambwira ngo ugira amasambu manini ariko utongabiraho ukuwe ugira umutima mwiza murazavuga ngo mu cyaro bimeze gutya akabura agatima kuvuga ati uzaze ngo ukebere 15 kuri 20 uzi ico warinze nugumana umutima mubi tuzosenga Imana ikubzige dukwirwe kuko niwangaga kwibwiriza ijuru rizokubwiriza ritwobaga mu kirere ritugada tuvuga kabiri ngo uvuga amasambu n'intoki ntazo tugira ariko twabiganiraga tujokinga reka nkubwire nicaye uko twaganiriye igihe kiragoye bene da kandi kirihuta ariko kitubikiye byose Imana izaduha tukiri mu isi mugifate neza ufata igihe neza Bibiliya izivuga ngo ntukazukunda kuryamira ngo kugira ngo utazokena niko Bibiliya ivuga harabaza bakunda ngo umuntu nababwira iki ijambo ry'Imana rivuga kubera ko arabanebwe badakunda Bibiliya kuri mukozi w'Imana yavuze ngo wamubabwira nahariho igice n'umurongo muzosome mu migani muzoja kuyihuruka mwahageze amen ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani riza rivuga ngo ubute butera gusinzira ubuticura kandi ngo uyu muntu yinaniwe azananuka kwinanirwa kwa mbere ni mismanagement y'igihe ni ukudakoresha igihe neza uzukoresha igihe gute ko ari umutungo Imana yaguhaye kwa masaha nawe uyanganya n'abandi kutazunezerwa kurusha biriwe ku kazi wiriwe uryamye kutazawerekwa ngo usirimba ugere hejuru kurusha abantu bafite ifaranga mu mufuko uzi umuntu ayanezerwa muri sakame harimo ifaranga azagira iminezero ibiri azagira iminezero ibiri iyo agaruye ubwenge ino hasi mwisi azayibuka ko muri sakame harimo ifaranga wowe uzayibuka ko harimo iki iyo tudayatubyina tudayatubwiriza uzayibuka ko mu mufuko harimo iki impapuro iyo turirimba tukavuga ngo Imana yacu ishobora byose ifite byose badushinga ijisho bakabona turasa n'ababura byose baza bavuga ngo bariya batipe niba hatari bagira ururimi rutyaye rushoboye kubeshera imitima yabo kuko ibyo bavuga si byo baviva ariko nk'abakozi b'Imana mureke tumenye agaciro k'igihe tumenye uko tugikoresha amen
bibaye byiza ko tuganiriye mu mpera z'umwaka. Ese ugusigiye iki 2023? Ugusigiye iki? Promesse nyinshi, amasezerano gusa. Amafaranga arangana gute? Ibibanza, ama niveau d'étude, business, company geze, wabonye ibyangombwa, wabonye permis, ufite provisoire. 2023 igusigiye iki? Umukunga ukurimo, uri mu mugongo, uri munda. Turi muri evaluation, turi muri evaluation y'umwaka. Mu gihembwe cyanyu mubundi abantu bakora evaluation na planification. Ibyo batabashije kugeraho bakabyimukana mu mwaka. Nimba uraranye umwaka, uyu mwaka ukunangu yari igisirimba, nicyo ushaka kwinjira na muri ya cyonyine. Ni cyiza kirakabzara. Ariko kandi tukirino ntigihagije. Sereko ndarebiriya cyane. Ndaje. Duheze Imana icyubahiro. Duheze Imana icyubahiro bakozi b'Imana. Amen. Mureke dukundane, twemerane, dushigikirane, dukeburane. Turwanye ubunebwe kaduyuboneka gutya. Nuko butarasika. Abantu bobwiye baza bitwaza twatwuma bakaburasa. Ubunebwe ni bubi. Iminsi zishira, igihe kigatambuka, umuntu agitekereza ko ari muto. Baza bakubwiye ngo ndamuzi n'umwana wejo, uzi igihe warekeye kwiga, warangije secondaire gihe. Warangije kwiga gihe, uzi imyaka ishize. Uzibuze ubu ufite moto. Igihe warangije kwiga, iyo wamukora, wasoma imvaho bikanga, uje ahandi bikanga, wowe warihangiye umurimo, ubu nyine company bayaremewe. Ubu ufite icyangombwa. Igihe ariko nzogaruka mu muhogo hatameze uko hameze. Naringize ngo ndirimbe nibuka ukomeze. Tugume tuvuge kuki. Amen. Uzukoresha igihe gute? Ubundi nibyo gukorerwa ubushakashatsi n'ubushishozi abantu bitonze. Umukobwa w'umunebwe n'umuhungu w'umunebwe hagomba gukorwa evaluation ku munezeragira. Umuntu w'umushango w'umunebwe udakora hagombye kwibazwa, ese mu materaniro umunezero uza winuka. Ubundi umunezero mugira uzubaturuka ni munda, ni mu mutwe, ni mu mugongo, ni mu ndirimbo ivuzwe, ni mu maguru. Umuntu udafite ibindi arimo gukora, utabazana amakuru yo kugira icyo yokora, anezerewe cyane. Twokeka nimba ari igisirimba cyangwa ari nk'ikindi tutazi izina. Imana Yesu yabwiye abantu ngo data arakora, nanjye ndakora. Ndikwari ugutarama gusa. Iyo muhaye muvuga inzandiko za Pawulo mukazituntumura, yigeze kwidoga imbere y'abantu arababwira ngo murabahamye ubwanyu mwenyine. Murabizi ko ntigeze mbarusha mu mibanire yanje namwe. Twiriranwaga namwe. Murabizi ko aya maboko yanje ariyo yantunze. Narababwirizaga haja kudoda amahema. Narikenuye muri byose. Tuzwa tuvuga ngo Pawulo n'umukozi w'Imana. Ntabwo yasize avuze ngo gukora n'icyaha. Yaravuze ngo udakora nta kazi arya. Niko yasize avuze. Ni gutugira apeti utazushaka akazi. Wogira ibyumweru bibiri udafungura, ndakubwiza ukuri ntiwobona imbaraga zo kwiterera kurya uza witerera. Ibyumweru bibiri bishize udafungura, nigute uzawumva morale yo kurya ukwezi kugashira nta contribution? Uri mukuru ugira ibyangombwa. Twaza mu materaniro ntutanga icifuzo ngo mu nsengere nzabona akazi.
tubaze amakuru y'abarwiyemeza mirimo, ntucuruze kwikoranabuhanga, tuje mu cyaro kwikorera ibitoki, tuhinga ibitunguru umugani we wa mugabo, tugire gute ukamuceceka. Ino uhari kandi uziko mu gitondo worya, saa sita wagirirwa ubuntu ukaba ufite apeti, na nijoro ntuburare, uragoye. Umujyi uzokunanira. Nimba uri umusore uri iwanyu, amen, ukaba warasanze ibintu, bakurebe neza bo bigusigira ntibo bisigasira. Nimba wakunda guguma ubirye gusa ntaco wabuzongera. Kandi nimba wibana, umujyi uzaremera. Ukoresha igihe gute? Isi nta muntu izirera abajeyi. Izuba rivuye, abafite uruhara rizari bakira, abafite amarende rikabake. Iyo imvura iguye ntisakaye, bose baranyagirwa. Tukazugira ngo mwisi naho kwitetesha, naho kubijinirira, naho gukora. Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana ngo buratwaranirwa, kandi ngo intwarane atukuzwe Mungu ngo zizabugishamo imbaraga. Nutarama, uzutarama ngaho udataramiye abandi, uzutarama witaramiye, utaramiye n'Imana yawe. Bihuriremo bibane, sema haleluya, kuko amasezerano na yawe ubwawe. Ibyo Imana yakubwiye n'ibyawe si ibyanje, kandi aho yakubwiye izakujana nanje hari ahandi izanerekeza. Ariko bikorana imbaraga, hano si ugutizanya umurindi. Amen. Nuko ihagararira ku kivi nimugoroba tugahembesha. Ukoresha igihe gute? Iyo wirirwa kuri YouTube uzi kuko abafite amacano bahembwa, ntibari buguma kukubwira ngo ukanda uruhegeri. Iyo uri kuri WhatsApp uzugira ngo wayizanye ntazahembwa. Mureke mbabwire, izo telefone timurazica habe niyo ugiranye umwaka, keretse nitakara mu mwobo muremure. Naho ubundi ntacyo woyikoresha utaguze amayinite. Uko warayiciye se irashonje kugeza uyitaye, kandi izayinjiriza abanyirayo. We kurakora iki? Ngo mfite telefone ya smartphone, aho tikugoye. Abandi barayiguze ngo bayidandarizeho, ko barikoresha imishinga n'ibindi bintu. Iyawe gusa niyo kuma gusaba za bando. Ni gute ufite imbaraga zo gukiza abandi utokwirengereza izuba? Menye igihe. Mukandi kanya turaje dutahe, abafite imiduga baramadusiga titwo kwigwa muri yo. Muzamwira ngo bayiguze igitaramo, muzobasa majerwa bazabajana amanyarwanda, aba no kuyambika plaque nende siko abazifite siko bimeze. Baguha rifite kabiri ngo umukozi w'Imana agizene, wewe iyo uhaye abandi rifite cyangwa ukabirota. Aturiya mugabora musigare mukondana gatore yarampamagaye, sibyo? Imana ihimbazwe cyane. Ngiye gusoza. Ni gute dushobora gukoresha igihe neza? Ibintu bitatu. Icyambere, kugira ngo igihe cyacu kitubyarire umusaruro, nuko tubaho dufite intego mu buzima isobanutse. Amen. Buriya abantu benshi bataza bakora saving, ntibaza babiterwa nuko batazi kuko kusavinga ari byiza, nuko nta ntego bagira, kandi bazabagira ngo bageze iyo baje. Ubundi dusavingira ibintu nka bitatu. Intego tudashoboye kugeraho rimwe, izituma twizigamira ariko tukaguma tukayireba. Tugasavingira circumstance tutazi, impanuka yotera ikibazo, tukavuga ngo we never know, hari icoza icyo tutiteguye. Ibintu byose ntituza tuzerekwa kubera ko tutazi uko ejo buzoca. Reka turarane makeya tureke kuyamarira kwikahwa yose.
cya gatatu wadusevingira izabukuru kuko umunsi umwe umugongo ninda indiga ikeneye kurya ariko umugongo utagikomeye tuzoba tugikeneye kubaho tukavuga ngo ubwo tuzosaza dusevinge amazi igihe tukakibarira amen tukagira igenamigambi risobanutse tukagira intego isobanutse iyo nta ntego ntaco wumva ntaco utekereza abahungu bakoye cyangwa bagipatanye gusa gupatana no gushimana n'abakobwa ko baratekereza ubukwe bamwe bakoze imbuga abandi ko baratekereza ngo bafata amakredi nimukaza mushaka mwafasha amakredi maremare muza mubitegura igihe kirekire mushake mudafite imyenda mutangira ubuzima bwo gutera imbere apana gutangira guhangana n'ibibazo mutaratwita kandi mwe mubwira abagore ngo bagume mu mazu ari bakuru halo ariko hari n'abagabo bayagumyemwo ba mama kampindukire hari abagabo bamye bavuga ngo ntibazokora ngo abagore bagira akazi sawa turino twese ino ni mwisi dukoresha igihe neza amen iyo dufite intego isobanutse ugira intego y'ubuzima uzawumva umwaka hari ico wo gusigira winjira mu wundi ukaba wosingira ikindi habana ubukristo budafite intego amen tibwokomeza ubundi ugomba kuba igisirimba imyaka 3 ugomba kuba igisirimba umwaka umwe watindana n'abanyamasengesho ugafatwa amen ubundi ukaba wabaye umukozi w'Imana mwiza utiba utarimanganya udasebanya udasambura widisciplina we ubwe agahana abandi discipline yabo kavuga ngo umwaka ushize ntaco mfite ariko narasenze naranakoze amezi aza kumbana make ugereranije n'igihe nabitekereje igihe kiransiga ariko naringambiriye kuvaha ngo ngere hariya nzabakizari none birangiye ngeze hamwe ikaro ry'umweru Imana nimfasha 2024 nzamugeraho nta kabuza kugira intego isobanutse bituma dukoresha igihe neza ufite intego uzawumva ushaka gukura mu gakiza uzawumva ushaka kuva mu byambere bya Kristo uzawumva ushaka guhindura ubuzima tibikorwa gusa nico nza gusorezaho kugira intego isobanutse ni ngombwa umusore udafite intego ntazi yaja n'ibyo akora ntabyumva kandi nubwo abantu bataramuhishuka kubera isoni no kumugirira nabi baramugaye nubwo batamubwiye reka ngubwire iyo ubana n'umuntu kenshi ufite ibyo yagezeho mugahurira muri bimwe gusa ntakugira inama si inshuti cyane habe n'umwuka si mwinshi uzamugenzure nushaka umugendere ku ruhande ubana na mwene data harya izina ninde papa muhorana ubana na muhorana Imana izimufasha yagira ukwazagira akabona 300 ariko bakubita igisirimba hano muhorana nguyu mu gisirimba ariko kazumubona ni mugoroba umunsi Imana yamugiriye neza akakunyuza ahantu hafi ya beka akakugurira ikaho ukamuyinywa ukaza wiranga igikombe akishura utazi uko bigenda akagutegera ugataha ntumubaze uteseye uzukora ibiki yo azarenga akavuga ati uwacu inyota agira ukunda azanywa ibintu bishushe umuntu uzi gutomera ikawa ishyushye igihe lazimani cyubahiro ahara marira biraza kuza cyane
Amen. Dore uko ibintu byubatse. Hejuru haba Imana, munsi hakaba abantu, hasi hakaba ibintu. Abantu n'ibintu n'iby'Imana. Nushaka ibintu uzoshaka Imana iguhuze nabo yabihaye mu bisangire. Nubyirukamo ribi zakwambika amapingo. Ibintu bifite banyirabyo. Nupfa kugenda wunamye ku bintu by'abandi. Kamera zizagufotora, ribi gufate. Abahesha b'inkiko basoma amategeko n'ama alineya yayo. Uzojiriya hirya. Iriya hirya unyuze mu mujyi gutya. Ukarenga. Uzajaye. Kugira intego isobanutse bituma dukoresha igihe neza. Iyo uzi icyo ushaka uzugira gute? Ese ndi muri Abanyarwanda. Uzi icyo ashaka agira ate? Musubiriremo iwe yari yacu. utazi icyo ashaka ntafata icyo abonye, nakuzi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Dukomeze nitugera hanze musobanurirane, mukoresha igihe neza. Amen. Kugira intego bidufasha kubona ko umwanya uhari wose nta nakavungukira kawo ko kwica nabi. Kandi iyo dufite intego isobanutse, ico gihe imitekerereze iziba update, tugakora igenamigambi risobanutse. Ko mfite ico nshaka, inzira zo kukigeraho ni gute nzabigenza. Ugakora igenamigambi. Buriya abantu bose bubatse amazu, bamwe bayubatse mu myaka 5, abandi bayaguze umugoroba umwe, abandi bayaguze mu mvura muri Cyamunara, abandi bayubatse mu myaka 10, abandi ko barateganya kuzayubaka mu myaka 20. Tituri muri 2050. Siko se muracyari muri 2020. 2050 u Rwanda ruzaba rumeze gute? Icyita rusange abantu bavuga muri ino mu kizungu, duheze Imana icubahiro. Turi muri 2050. Ni musoma icerekezo mukabazana amakuru. Hari inshusho mu mitekerereze y'abatekerereza igihugu, uko igihugu kizaba kimeze. Imbere hari imyaka 30, hari n'umuvuduko wo kugenda abantu bakora kugira ngo bazagere kuri iyo shusho yamaze kwiafisha mu bitekerezo. Ihaye ibwirwa abaturage kumanywa na nijoro kugira ngo babakangure, babyumve, ibe siloga yabo babitekereza. Ukoresha igihe cyawe gute? Ugira intego mu buzima, ugira igenamigambi risobanutse. Gukoresha igihe neza no kugira intego no gukora igenamigambi icyanyuma no gusenga amasengesho wizeye mu buryo busobanutse. Naha ntinda ku masengesho kuko turi mu ikanisa. Amen. Ariko sinkinatinze cyane. Amen. Umuntu agiye mu masengesho ntabyifuzo na kimwe afutaguza ngo hayasengera. Akaja mu masengesho agakinga, ntasenge, ntasome, abarwaye. Mumpera umushumba mikoro. Ariko ugize neza kunshika. Yesu ubundi wacecekeye ikaho navugiye. Abameze gute pastor? Abarembye byo gupfa. Wigumana iyo mikrofone. Yego usoza. Winjiye amasengesho udafite icyifuzo, nta gitabo cy'indirimbo. Amen.
ta agenda ta karamu ta bibiliya tuba wagiye gusenga uba wararwariye hafi y'imuhira ukihisha mu bantu noneho bakuvumbuye bo gusengera mu cyimbo cyo gusenga wewe. Iyo nta ntego y'ubuzima usengera ibyifuzo wumvisha abandi barimo gusengera. Iyo umuntu atagira intego nigena migambi Imana izikora ntabibone ikavuga ntiyumve ikaza ntamenye ko yaje abantu bagasubizwa ntaza ba update azasengera ibyo abandi bashubije. Imvura iri mu kugwa abantu bakirwa mu rugo yo kwama yataguza amasengesho ngo Mana uduhe imvura yo kugira gute abantu bari kwirwa batakuza imvura kirasengerwa ubunyine kandi abafite imyaka n'ibindi bayi bavuga ngo yigabanuka. Arabiye izivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo nta makuru nta bikorwa kandi arimo ahagije mu ijambo ry'Imana. Muri iyi byaravuze ngo hariho amakuru menshi amenywa n'abagenzi, amakuru yujuje ubuziranenge yagenzuwe kenshi. Kurakoresha igihe gute ngo dusenge? Hari igihe tuvuga ngo dusenge Imana ukama wumva umuntu ateye indirimbo ko turaja muri concert uririmbye gute tuvuze ngo dusenge? Uri muri repetition wewe ko turasengera igihugu tugasengera itorero n'abanaziri uteye indirimbo utazi nijwe uzuririmba. Ta makuru nturi update tuha umenye uko igihe kimeze. Bagiye gushamburiya uvugije sente nibyo bigezweho. Emablen umuhungu wanje n'urugero natanze ndakibazo ngo dusenga Imana akamazamura amaboko agatera haleluya. Uyiteye iki? Kuratera matara, kuratera plafo, kurasenya sound proof bashizeho. Haleluya ije gute? Ngo nkunda kabiri kabamwiki tuzutura kubera ko ntuzukora, tuzutera indirimbo kubera ko ntugirijwe ryiza, ukunda gutambuka imbere ugira n'isoni n'abahungu ntibazona kubona. Bimeze bite? Yabivuze neza umukozi w'Imana yavuze ngo se abantu bose ngo ntibazobona indo waziriye. Bahungu bamwe bari mukuza hano ngo abyine bamuzuminge neza, abakobwa bari kure bazabaza nguriya muhungu yo ubu bafite amakuru angana ati ibihe biza abami bahinduke abantu benshi bazibagira jambo ifatiro sisi wibutsa wasigaye egereyane bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi. Amen. Iyo umuntu abekinga aba yarasezeye ubusevire uza wama wihuta ngiye kurangiza Imana igumugisha munsi uhuriza ubwo wamwicaye iruhande bucya buke ukamufatira. Iyo nta ntego ufite ntuzi usenga nibo babandi bazavuga ngo Mana ngo mu izina rya Yesu ngo nimburi Imana nimba atari yo kurayivugishiriza ngo nimburi Imana ngo wigaragaze nimba atari yo kuhayikeka Imana hauke nimba atari yo iyukeka nimba atari yo. Ngo twasenze umuriro watse wahiye amavi umuriro watse ngo twari mwari mugiye ko watasha huba
wakwitonza ugakoresha igihe neza ukareka uduterume tutakwinjiriza nta views tuguha nta promotion yindi tuguha kidutuma baguhamagara ukava mu tuntu turi hasi tumeze nk'injugu zakonje zimana no mu maboko ye. Amen. Ubwonko nabwo buzabuza bwaye ubuhungiza buhoro ubwenge buzabuza bwaye gumuyakoreshe gutya gumusenge gumukore gumusenge gumukore yabivuze umukozi w'Imana. Iyo nta gicaniro ibintu biba byazambye. Reka nkubwire hari igicaniro cyo muri wowe, hari igicaniro cy'iwawe, hari igicaniro cyo mu rusengero, hari igicaniro cyo mu gihugu. Amen. Iyo udacanye ntiwo ucana iwawe, iyo udacanye iwawe ntiwo contribute mu itorero, iyo utagira itorero nta participation mu gihugu. Ugomba kugira igicaniro. Wezi mani cyubahiro ngiye gusoza we. Amen. Hallelujah. Maze umwanya utangana no kuva Rusizi mwihangane. Mwezi mani cyubahiro. Maria wahinuye umunelele. Iyo uzawota ibicaniro by'abandi. Amen. Iyo badaharura hota, iyo bacecetse uzuzima, iyo bicaye uzuryama, iyo baryamye uzupfa, iyo uzurahura ku cyawe, iyo uza wenyegeza icyawe. Amen. Iyo bacecetse ugumana ubushuhe n'imbaraga. Ahara Maria wahinuye umunelele. Buriya umuntu wese acecetse ntacaravuga yambaye neza imyenda yiguriye cyangwa bamuguriye agakuruwaza nka APETi hariya mon fils ufite imyaka ingana uri umujene ucecetse nk'ukumeze. Amen. Abantu bo kugiraho hypothèse zitandukanye. Bamwe bovuga ngo uratujura umunyabwenge uri umuhanga, abandi bovuga ngo yova mu mucuruzi mwiza, abandi botekereza ukundi. Wavuga ukazugenda wifotoraho agace pa waruha bakabona ki big picture kinini bakavuga ngo dore wa mugabo ni kuriya yarameze, dore wa mukobwa azi kudodesha gusa amakanzu manini amurekuye ngo nasirimba nayo yishaganye and the whole de 0 hirya y'ibyo nta kindi azi kubyina umukunga gusa bagaperereza. Kumbe nuri ya Jedeo, nuri ya Jedeo. Okay, amahoro ya data ganze mu mitima y'abantu bamumenye. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacu, nicyagambiriwe munsi y'ijuru nacyo kigira umwanya wacu. Amen. Igihe cyawe kuragikoresha gute? Uzusenga gute? Ushobora kuba usubirizwa muri rusange. Hari abantu benshi baza bakorera mu bandi. Imana ntiyaduhamagariye gukorera mu bandi, Imana yaduhamagariye gukorana n'abandi. Imana ntiyaduhamagaye ngo tube abagenerwa bikorwa, Imana yaduhamagaye kuba abafatanya bikorwa. Nimba abanaziri bagira imisanzu ukaba utazutanga, sizi impamvu kiri perezida papa. Entre parenthèses, ushobora kuba uzutanga. Ntabwo uri umunaziri uzoza ushimirwa kimwe n'abanaziri ibyo bakoze utagize mu ruhare ngo uzubzina gusa. Bazababzina batanze n'ifaranga izawe ziri. Reka kuvuga ifaranga uvuge no kubahiriza igihe. No kubaha igihe cy'amaterano. Ni murebe pastor mukome amashi. Saa 9 ni saa 9 akaza saa 12 n'igice. Abandi bagize amasaha 2 n'igice bari muri yo gahunda. So parler de cela nuguci nk'amabere.
we sugucinga wowe nk'umushumba baza baguha umwanya ubundi mu rusengero rufite umwungeri Yesu ashimwe gatore na nzabakiza nibaze hano mwihute umwaje ibumoso undi buryo Imana ibaho umugisha umuntu wese ukwanga mu buzima azagushekerera aguhisha ukuri ukeneye mu gihe umuntu wese ugukunda azakubwira ukuri nubwo kuzokurya mu mvura mumbwirira abantu ko mbabwiye ugeze mikrofone sinsubira kanaje pe kuhagarara kiza umwanya imbere fasha hajya mvuze gute umuntu uzambwira ko ankunda nimureke abirimo azahisha ukuri ku murimo azambwiza ukuri igihe cyose yes wowe nakubwiye gute aratubwiye namwe mwari muhari bese ni twebwe yabwiye ntabwo ari jenyine yabwiye umuntu uguhisha ko agukunda aguhisha ukuri umuntu ukwanga aguhisha ukuri wenda ni nkuko yabivuze muri vocabulaire ntakoresheje ariko umuntu ukwanga aguhisha ukuri umuntu ashobora kuba yakoze ikosa tabe yori kubwira uwo muntu uzomenye ko akwanga umuntu ukwanga azagushekerera aguhishe ukuri kugukwiriye muri kino gihe akubyinirire arenzeho yange kuhinduka yange kuba korije ase naho uhaye ugira neza ko kandi abona kugira nabi namaraza kubwira ngo mukozi w'Imana uzomuririmbire ngo tumegundu waila na njama zako Imana ibaho mugende mwicare nimba baye bagira ngo mwabisobanuye babitahane babyumvishije nari mbivugisha umushumba avuze hari igihe ubwira umuntu faiblesse ze mu rwego rwo kugira ngo umukorije agakomereka kandi abantu bagize ibikomere by'imbere bitaza bihura n'ipambana n'inani na bande umuntu ngo agakomerekera iriya akazaviririya ngo yarankomerekeje ugira bande bakubwiye ukuri noneho gusanga imbere nta ntebe y'ukuri bamwe ise w'ibinyoma aba muri wewe shitani kurakubabaza watera intambwe kukaguhanda ariko ngwivunikiye bugufi izayungirwa bugufi iyo ukoshereje hafi hakiriho uburyo baragukosora amen kandi ushaka kugera kubihenze ari ihangana abanyarwanda baravuga ngo usoroma ahamusumba ngo yihanganira gutokorwa yes iyo ufite ibyo ushaka usoroma ahamusumba yihanganira gutokorwa nari mbonye ugize gutya tiwari wakumvishe neza kagiye dusoze rero tugire intego dukore igena mugambi ryiza risobanutse dusengane kwizera amen amasengesho asobanutse wa muntu urembeye mu cyumba cy'amasengesho asa n'umugarukaho iyo umuntu yagiye gusenga twavuze wa wundi wagiye ntacyo ajanye ntacyo ahaye avuga ariko hanze baza bavuga ngo azaja gusenga azasenga adasubizwa azasenga atavuga azasenga ngo Imana igire gute Imana si umuzungu tibi buraya inono Imana si umunyarwanda Imana si umunyekongo ni data wa twese abayisenga mu kuri no mu mwuka bizeye abanyafrika barasubizwa abanyamerika barasubizwa abari buraya barasubizwa
abakuze barasubizwa, abato barasubizwa ku gihe cy'Imana. Hari abantu benshi bazavuga ngo nibagera hanze ngo bazabona ifaranga. Abanebwe bose mu Rwanda nibagera hanze ntazo bazabona. La majorité abantu batagira ico bakora hano bagejeje imyaka 30. Abataza bagira ico bakora, batagira courage nimwe. Bazokanja byabihuru bazabatibuka ku biraro. Bazagira depression kubera ko ntimuzigira gukora iyo muzoje. Gukora ndi kuri hanze kubarimo. Wokorera na hano wokora. Amen. Amen. Nigezeho kuba umuzamu. Umuki? Muzamu. Security. Hano muri uyu muki. Muzi hafi ya wose kabisa. Na ugezemo n'imodoka ku manywa na nijoro. Nageza nasi imodoka saa 12 nkageza mu gitondo. Amasa agatukura. Nimba hari abantu bakijijwe nyuma barabanje kuba babandi harabona kubise. Aha muri uyu mugi nimba naragukubise ukaba warakijijwe Imana ihabwa icubahiro. Twageza dukubita bibzi turi kumwe na polisi hano mu mugi. Ariko abangaba baracara abagabo bo hagati muri abanyamugi nyine baba intellectuel. Noneho umunsi umwe umugore ariba muri Simba. Ikiza yibura ukweto afite Bibiliya muri sakame kubera kwiba ataramenya ko kamera zihaye zibona yibibire inkweto z'ukuguru kumwe aterura izindyo zombi barahuruza bakanda alarme turihuta ngo dushike. Mama wambaye neza usutse neza afite Bibiliya muri sakame sinzi ukuntu bazabagira guki gashaka ngo kuzamura ha areba ukuntu ko ureba nabi wivye madam. Turamujana kuri station ya polisi ngo ati muranjanye suku kujana gusa turagushitsayo turakujanya se turakugarurira mu nzira turagushitsa tukujanye kuri polisi utubwira ukuntu waho twari birato bitaguze bihengana. Ngo sinzi uko byagenze. Uko byagenze kose ni mu bwonko bwawe no ku maboko yawe. Ntitwobimenya. Ubwonko ni wewe bwarimo, ukuboko ni wewe kwari kuriho. Uko byagenze wabitoye urafatwa kandi bidahwanye. Bamumereye nabi. None ndeba inkweto zihishe hamwe na Bibiliya zo kwiba. Urebeye inyuma wabonaga ari umuntu usa n'umeze neza. Hari abantu tubona wamureba gute ukabona ni smart. Wese ibintu byose bimuriho uretse bimurimo nibyo bamuhaye. Inkweto, isosheti, ipantaro, isengle, umupira, isaha, isheneti, amaherena, byose uretse ubwonko n'umutima. Ibindi byose barabimuhaye. Kandi nawe arino aziko ibintu biboneka bivunanye. Bakoze b'Imana. Dukoresha igihe neza. Twinjire mu byumba tugiye gusenga. Monishi yararirimbye aravuga ngo unahitaji nini kwa Mungu wako? Sema ni kitu gani na cha aina gani? Ugomba kujana ibyifuzo bisobanutse imbere y'Imana ku buryo Imana ikora ikintu ugatikinga ukavuga ngo iki cyarashubijwe. Imana ntizisubiza gusa uko tubitekereza. Amen. Izisubiza no mu nzira tudategererejemo. Iyo tuzi kwevaliwa neza ibihe no gusoma ijambo ry'Imana no gusobanukirwa imikorere yayo. Ngo turi mu gusenga, ngo turi mu bihe byiza by'amasengesho. Ojiste ko murasengera iki? Zero. Ubundi umwaka utegerezwa kugira ibyifuzo byaho papa.
ukavuga ngo mana muri uyu mwaka ndifuza gukora ibi, hanyuma wamara kuzandika bihari bisomeka mu rurimi wumva, ukareba ijambo ry'Imana bihura, ukazusoma ukabimariya, hanyuma ugahumiriza cyangwa ugahumura ukavuga Imana yagira icikoze ukandika vi. Amen. Umuntu wese nakubwira ngo agiye mu masengesho nta agenda, nta karamu, nta iPad, nta karine, nta bibiliya, nta gitabo cy'indirimbo, uzumubwira ngo ugiye gutoreraho wamenyereye kuja wewe. Imana yovuga yobibika mu bwonko. Statistique igaragaza ko masaha 72 ibyo umuntu yumvise hafi ya byose biba byatakaye, keretse iyo ufite aho wabirikodinze naho wabyanditse. None wewe ugiye imbere y'Imana, uzuja mu nama bataguhana tiki, ukajana ikarine washaka kwa n'ibiryo bidashushe, ugafa kwandika uduformire baguhaye dutatu, ugiye imbere y'Imana icyumweru nta agenda ugira. Kwanza uzi Imana, uzugaho ni mwene wanyu, ni data wa twese. Iyo umuntu atayizi azagira ngo yoyicumuriza abandi, cyangwa akamagira ngo iwira mukunda ngo abandi rabaretse, barya wanga niyo yabaremye. Ihangane soma ku mazi ndahara ifite abantu wanga ni Imana yabaremye ntibenda no gupfa, bafite amasezerano. Babandi haguruka papa, ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira jambo gifatiro sisi, mwibutsa abasigaye begereye antebe bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi. haleluya Haleluya. babwira akantu kamwe dutanga. Nimba imbaraga nyinshi wari warazishoye mu cyaro nkanje, ha mu cyaro ukemvestinga munka, hanyuma zikanyagwa zose cyangwa zikarwara uburenge, entre parenthèses zigashira, ukaburi mu mujyi, abize mbere yawe bose arizo zabigishije, none ntazihari kandi warabyaye impanga kabiri, udahaye ukora kuramanaginga igihe gute, kandi nta gishoro zagusigiye, kurasenga gute, kurabyina ngo mu mukungu umunsi umwe hazasohoka mwiki. Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo we, uri Mana nyamana, uri Mana nyamana. Amina, haleluya. Oh, de la emblema de la transforme de la réalisation le bien contre demande la plata doit des la transforme et de ma iglesia. Amina, haleluya.